Kani gade kapati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Hennen kasngi ka khanreu tere uyayong ka Coordination Committee on International Border CCIB kalala yikendo yo menteri rangba ka jela ukonrat ke sangma hapo main secretariat Shillong banyakran halor ka kam ker sainarsha hakibenta kapot hapadang kari India bat Bangladesh ki baha papo kani ka jela Meghalaya ya kani ka kanhon jong ka CCIB layalam do president uba sok kanjai merchang bat ki wei dikit khat jong ka committee bat hakani ka jikendo na kalyang menteri rangba ka jela ulakular ba unira bat pensengawi ki jing jong ki pajba ki bakia kendo syaka sarkar pedeng haka sautrek ubnaya jembang banwan haka jing kendo bat ki menteri jong sarkar pedeng bat kumjo yaki mat jing dawa jong ka CCIB sedang ke isu ke bang ibu government kolong kapanung kong nak bentar ki jaka ki puta ke jing de bat uput usan ki bod ki jaka jongi ki bahap satis po Bangladesh tingi dan ke concern nak bentar ki jaka bagi nang duk ki jaka jongi nak pos kapor de ngilai keren bedu ba ong swaban ker ka yu ya ka fencing de boundary align ya ka ki boundary namar kumba ki long anta ki pillar ki boundary pillar ki ngidu sibon ki jaka de ha ka bayi de bakan ki isu sultanat sibon e banyak kendo e chief minister ba udan ka kemensiam ban snap ya ka jing e ka ba kitrai jaka ke bagi pai ya kendo ba do bangun ya keren ya ka kam dan ba piawan ka sautri umi don ka meeting apa Delhi Tribat ka Foreign Affairs Ministry, Home Ministry, nakapentakan ng Cambodia fencing ki ong sa kini problem baro ila submit ki kot ki sla ki documents but ki barang don kamsyo ngin sa pa the email si by la banya kren bat bor sarkar kari India de sultan banya kendu yu tuang ngamla ban assure ban ai ka nuka assurance ni pe ka syong ka sarkar indang yakren hakanika meeting la sautari manta la takisnam gi kena samla hapsu ya apsunong man ge biet kimju yo tia yo dam men gi wanto prom ki yisam ki to ke pisa katangka ki to e ge jingdon jing em kamtam e electronic goods ki ki tu man kapor umtang kata ki panpai ki kali ki tu na kali kam don jing sngai ni soto bangi don kam ni ga fencing tangba ka fencing pada not at the cost of our land ini pen yo ki jaka jongi banang ta si perkhat bade ban care bat habangi care ni sung sngai si boni te sibon ke baje kendo bat ki kharbung la sati ya mau usia ki klong ki dapile sa do ki awa muat mentah do nang jengking hajan darang men lai so bajen stem ki le da ki pho ki spalin ki le ra auto mau sati ki be saf ki dona jam ki le kata ke de problem ke bani kendo hak maju biasa tapi kemau dok ki dan tek empang men hajong kendro ka dan ka patrol point jung biasa fang tu biasa ndaya kersiu kini ki VDP yu bawa kidan kit karyo wan tuk mau de kaling umiki kamu kimju apara formune kisong be si jaka kimki kisong be si jaka but kiyoi ki activities barokhan legim bayu Maladangi pet yaka 1975 Indo-Bangla border agreement kabaong kat bempat penbait yo put usam kat bempat penbait proper demarcation of boundary pillars kasis paksan phoyat kandon be kamun balai kasis paksan phoyat kandon kasis paksan phoyat ka bagi syait claim ki BSF lene ki blue sarkar ki bang bakade ka international norm kade tangkan norm lene kade tang ka jengkut pada ki India bat ka Bangla namar baya ki pillars kimpat penbait kimpat long permanent te hadu menta kadang-kadang kena sispasan phoyat kamut haki sispasan phoyat nabro arliang ka India bar bang lakam kinam la ban sina ki defense structure le ki jingte ki ba permanent structure barsa kawai kan kin mdon manom no bala banti
kini kinja banggas le banti thliu ha kini ki sis pa san phoyan rek basusi kalong ba duk at phonyu trip ujulai ar jarkhan nyo hawa ungot kino Bangladesh menta kilas dak ban diesel station le banti mau bat ban ti siap hawa ungot menta hawa ungot kala kum ka thwe tagaba kala long kum ka thliu tagaba janjar kalau menta ndas lap barok kan ka kalung ko wa jong ni kan satu di Bangladesh.